Cardom kado ipanta pini video bangke Facebook pen tangka earning boy tumpan ali labang so video la ke YouTube pen bang mane tangka earning boy tumpan mane pini November 10 bangke mane earning break pik la sina tumolong same lason mane nang tumta long igma earning si vet pini earning si vet si $100 $200 thak lason ke long lok na do sime views bang ebe nili sime mang huera lo tumi bangke 57.13 ne anvet sime non magen li sime mane men kamwa sala $5 long long la perni sivet si kini jamang huero la views ta be pen kuna pen silan dollar long long ma pela kini jir pum nar jilo holo bangke $150 long lo pinarni sivet si la sime huero lo kuna dollar pon ma pulu la silang tum long ta la son son doma to si do pote na pachini ta the mane mang hu prong lo ko son si lan dollar men kamwa ma pula ta ekdom kamatha mane ningarong ong ta athe pinyar ne sivet si $152 long lo la simang huero lo